Southeast India kumpulan samko Golden Jubilee lo diram kene bamda lang sumne bam bagian niku railang mai chief guest CM ne tiuda processing tadi tulang langka.
Northeast India, kumpulnya samko Golden Jubilee, lo diram kena bamda, langsung na, bambagian niku railang, mai chief guest CM ne tiada, bahkan bagian niku Governor of Assam ne tiada, namanya nalang, niku Pak Sumaga, niku Honorable Minister Nondita Golosa, Madam Puine tiada, pun dia cultural procession anu lo diramune sudah council lo Rotary, ya katsang dah hanglu, ai haplong tahun. Middle kena, anu dan kena lim loga, anu minister Nondita Golosa itu limai, pada anu saya ke BK bilim sui sangdai. Sui sama, hai po satu nang dan ikatnya, nah aku harakan jadi pakai beli kum namai Golden Jubilee lu nem sui sang, nem penting suara.